Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayuka mwiki. Siasa ya Central Province inachacha sana. Ni ukweli? We want to warn the men of this nation that we are going to compete with ideas, lakini sio kwa mangumi. Shamoshe ile na shogoma ke rasho hata duka lione moduli ogetiga ke. Lakini hii haiwezi kufanyika kama ofisadi iko katika kimo hii. Wakati wa siasa utakuja, the time will come. But let us fix Kenya first. Oma, weigirire. President gutogeria thayo na urumwe. Munini wa president koria togoria manyitane. Na waga guthutha wa ngui guciara tucui twa nguku. Atire ganja ireho janene ya Karura ka Nyũngũ ni Karura ka Nyũngũ. Janene ya Karura ka Mũrĩmo Kĩambu ni Karura ka Mũrĩmo Kĩambu. Noyo nene ya mohoro radio-inĩ ciothe ni kameme kayuka mũingĩ. Korea gũkũ bũrũri-inĩ twamũkagĩra kũgerera njamba ya cia frequency modulation na kũmairĩria na kũreana njamba ya cia Kenya. Ũgatwamũkĩra kũgerera miji ma hinya cia wireless network protocol ithimini cia 802.11 na njĩtagwo Moses Kanyira. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ atũgĩrĩtie thayũ na ũrũmwe ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ, akiuga nĩ ũrahotithia mĩtaratara ya ũthii wa na mbere gũkinyanĩra. Akiaria mwena wa Gĩthumo hĩndĩ ya mathiko ma nyina wa gavana wa Gĩthumo Professor Peter Anyang' Nyong'o, Kenyatta araugire ngwatanĩro yake na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩo kĩhumo kĩnene gĩa thayũ ũrĩa Kenya maretĩĩra kwa ihinda rĩrĩ. Na tukatae wale ambao wanajaribu kututenganisha. Tuendelee kukaa pamoja. Wakati wa siasa utakuja, vile James alisema hapa. The time will come. But let us fix Kenya first, and then we can play our politics, knowing that we have fixed all the critical things that need to be fixed in Kenya to ensure that we live peace, stable, and in harmony with one another. And I think that would be the gift the Kenya mama ambaye amelala hapa angependa kuona. Uge wake ũranyitwo mbaru nĩ Raila Odinga akiuga agũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na President Uhuru nĩguo bũrũri ũtacũkie makinya ma ũthii wa na mbere. Oho Raila arakomithia ciĩko cia ngukumio. Kuja na Kisumu na mawaziri 4 tukiangalia kiwanja pale tunataka kuleta special economic zone. Special economic zone ita transform Kisumu into a regional hub, not just Western Kenya, but East Africa. Lakini hii haiwezi kufanyika kama ofisadi iko katika kimo hii. Hakuna mfadhili atakuja kuleta mali yake pale ambaye kuna ofisadi mingi namna hiyo. Hii ndio sababu tumesema mpaka tupigane na wabunge arĩa marekinyĩtie mathiko-inĩ macio maroria President Uhuru atigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũkaiyũkia ũtongoria thutha wake nĩ atwarithia mbara ya ngukumio na mbere. We pray that God gives you life, gives you strength and energy. Please pray that you leave somebody in office who is going to continue with the fight against corruption. Don't leave a person who is going to reverse all the gains that you have started. I hope and trust that you and Raila Amolo Odinga will be guided towards giving us a new dispensation, including the referendum. Tugithie na mbere na ndeto ĩngĩ nĩ atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ orĩtie atongoria na makĩria kuma North Rift manyitane na muoroto wa gũtheremia ũthii wa na mbere. Makĩaria thukuru-inĩ wa Kapenguria, Ruto araugire atongoria magĩrĩire gwĩthema ũteti wa kũgayũkania mũingĩ kana ũteti vivindege wa rũmena ona kana wa gũkanĩrĩra ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ magavana Josephat Nanok na John Lonyangapuo. Gomvi na chuki na ukabila. Sisi tunataka siasa ya umoja na maendeleo ya taifa letu la Kenya. Kuanzia hapa West Pokot all the way mpaka kule Nairobi. Barabara yetu ni barabara yetu ni gani? Barabara yetu ni hii kubwa namna hii mpaka ifika mahali inafika. Hiyo mzozo tumemaliza. Mimi pamoja na wenzangu wa bunge kule Turkana tumemaliza. Hapa pia mmemaliza. Na sisi tumeshikana na viongozi wenyu tunasema direction ni moja.
Minister wa urimi Mwangi Kiunjuri ni atetaire tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria cirakinyanĩrio nĩ thirikari, akĩũria mũingĩ kwaga gũciogerwo nĩ atongoria arĩa marĩ na itanya rĩa kũhaka thirikari ndoro. Akĩũria mwena wa Ndumberi kaunti-inĩ ya Kiambu, Kiunjuri araugire kũrĩ na tabarĩra nyingĩ iria igacĩrithĩtio na mũingĩ nĩ wambĩrĩirie kũgunĩka nacio. Uhuru Kenyatta, wewe kumbuka jambo moja, unaongea kwa kijiji yako na stima imeingia ndani ya nyumba. Nasikia Njoroge anapembeleza sasa mtu ambaye hajapata stima ajitokeze. Sasa serikali ni kazi gani ingine itakufanyia kama wewe mwenyewe kila nyumba iko na stima? Ukiingia Ndumberi town, street light iko. Ukiingia mabarabara inaendelea kukarabatiwa. Na hakuna kazi itaisha kwa siku moja. Kwa hivyo kazi itakuwa ikiendelea. Siku ya leo serikali imeleta hii matunda. Serikali ile maji iko. Ile pesa Uhuru Kenyatta alileta Kiambu ya maji peke yake was 5.5 billion in 3 years. Hapa Kiambu. Na bado nyinyi mko mstari wa mbele kulalamika. Ila kwa yale ilia hapo. Ihinda-inĩ rĩu mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro Moses Kuria nĩ aramenereirie gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang nĩ ũcogerio hamwe na kwananga mĩgũnda ya macani. Gavana mzima, Gavana Sang huko Nandi akienda kukata majani chai ya mtu mmoja anaitwa Henry Kosti. Na mimi nashindwa watu wengine wanataka kuongoza hii Kenya. Wakiongoza ndio tukashindwa namna hii. Mtu anaingia kwa shamba yako, anakataza majani chai. Posting na user dingas. Nikola ile tutaka kwa tikologi ya mekali. Kwa tusire. Kwa ukiana kumbe tuaje kuita. Mola ukako waku, akwaya kiragiri yaku, hadwanigo tine. Tunadwa no wale amwona. Mwana wa thikũ igĩrĩ nĩ ahonoketio thutha wake gũteo kĩoro kĩa irima nĩ nyina mũmũciari itũũra-inĩ rĩa Kasisi Kaptebo wa kũrĩa mwana ũcio ararĩ na kĩbandĩko ngingo-inĩ kĩandĩkĩtwo rĩtwa rĩa kairĩtu no ĩndĩ nĩ mwana wa kahĩĩ. Nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ OCPD wa Naikuru ya ithũĩro Patrick Koloyi akiuga mwana ũcio ndarĩ na thĩna na borithi nĩ marathuthuria gĩko kĩu nĩguo gũtigĩrĩra nyina nĩ aikio ngono kwa ihinda rĩrĩ mwana ũcio aramũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ ya Mother Kelvin. Kama mzazi, dhali badala ya kutupa kwa choo ama umunyonge, heri umtupe mahali penye kwa gate ya OC ama kwa ploti kwa gate ama upeleke church. Uweke kwa gate. Hivyo mtoto hata kama utakuwa umeamua kumtupa atakuwa ako safe hapo. Mtoto amepatikana hapo somewhere. Ukiteremka kwa are huko Church of God. Katoto kalikuwa miscarriage, kametupwa hapo kwa shimo. Haya, hiyo wiki yenye iliyopita pia pande ile nyingine Kishimo. Mtoto pia alikuwa ametupwa. So watoto wamekuwa wakitupwa hii side wengi sana.